kan Huanah tang hian chibai veku kan ron tile photange ole hei vo in chu kan huan vai deuh thoin a umangang ka ron entir ang cheunga heng bin te hi anua ka chin le nia hei heta hian samtrok omboka heng hi aron thar tran le ta a ka summer squash te ro chu an thi zo to a tin hei borsai be te po hi chin hun alania hei hi tuang te nu mizoram atanga a chi ka honan ya hei alap aron pa thana la ra lo ma se hei alian khop maya eng ang tia tar lian nge ni don chu galo ka shalawa chuan kan phong ma te hian na ra zela an ra zel ma se tuna athar dang ka lo ching le a han I planted new kan pa ne na phong ma dang a in dot zel tur dan kan shil pian hi ka lo ching ma sak te kha an lo chiata an lo ra to lo nuwa athar kha lo kal le zel don ti kan han shil pia lo kan hi alo ra than ve le to ni hei hi mo hei so hei ara chana he ta hian pakhat he mi azam tur hian ka tibuka so hei po hi alo ra than le to ni hei ti khan a ma mi khan an thinga chuan hei hi an la ron omanga thasik thlengin ai frost mine chu in hei potato po an lo kal lian chho chana alom om khop mai so ta son dania te kaji khlum te tin heta hian cherry tomato hi oma hi po hi kan la seng vak lo ani we need to pick more hey kan la to he pick tu ra tam maya okay here's your fig tree yeah hey ka thei pui it's hey heta hi hey ara nem ve lu tu ka nakuma hey hi chu kan sonang wow look at that it tastes so yummy tweet swan he lama hian look I don't think they're ripe until they turn red though. No yeah you will see they're like deep purple azar tina hian hey a omani azar tina look at this look. Yeah a tweet top hey hi dragon fruit kan ti ve ma se ke ni chu anei thei tak tak lo ma min pe khasika lak lu na om lo phei chuan na thingal zela hi kamayer lemon ania hey apar na sa em maya apar la hian tu na hian na ra om boka he hani hi heta hi look at this a tweet pa pani kha na thren kan lo to boka hey chuanin a thena ala ra online apara apar hi rena khat look at that par tam takani ma se par zong hi ra don ti na ni chuang lo ka in bul marcha ve thong be ke hei hi habanero nya kan lo chap to look at this hey I mean hey kan lo wa lo tur tam le to mai hei po hi here honey like right here yeah hey lai po ra hi ni na khat hey habanero Oh, show the habanero. Pete kha han heng te kha hey po ra dan lo to kha la pino hey ka mar chapui hey cow horn and beer this it's called cow horn so het ta hian ka ni ko ka there's a lot in here tam pakhat pani pathum pali panga parok pasari pariat pakwa som pakhat som pani som pathum som pali som panga som parok adanga la razer hey som pasari som pariat hey look how much we have in one wow tuilut to kay han kanten
Okay. Let's see. We'll go to the garden. Chuan hei hi kabin sania limin khan kan loa lo tur lo om zeli tin tiang hian lo tur om to kan ei khop chu kan ho ve reng to ni kan lo sa po lo ma So I think I'm gonna pick this carrot. Pick a carrot. Oh, maklutuk. Yeah, I can. Wow, look at this. Oh, lian chalutuk. Hey, bomb there, may yan niya. Wow. Ei khop chu lo ni ve mai hei. This one first. Right here, but here's a jalapeno pepper too. Hei po lo hun to dito pa lo. Okay. Hey hi kan tomato chak lama mi hi hei alo min tran ve ni hi kan han lawang e. Okay, chen su lo. Get trip to hey. Wow. Kita kianin Oh, look at that one. yeah. Alo ready to ni ha. Hey, heta hen randa ro bete. Hey po, anron ka sam trok anron pa ra hey anron ra be tran do ne lo om du to. Anron dian be ze langa hey. My sweet potato. Look. So nice. Call basha hey. Anron lian chan ve om don ve. Should we pick this or ready? It's alo ma se. Is it ready? We can make it stay longer. So Leave it for another week. yeah. Hey, kahuan Tharte apik lai aniyang timayang abikin kabins te khu apik lai nia sam kumtira kathil chin ho kha chen chu anrem to a chuanin fall gardening kan than le to ta hey an tram te hi mani kan ma sa ka da mai khania khovot ta na poimi alowan nia beets te carrots te khatiang Swiss chard te tuna hian kaching than le a chuanin summer squash te po ni somruk chunga ala thatmana wangin hei summer squash te po kala ching zelani hei tomato te po hi kan lo seng lowa tuna hianin tomato hi ka fanu min han lo pui ro kan tia khuta te main garden a te kan kalanga ti chuanin kan lo zelang hei ka beloi te hi an lian tran em a ni tin lo turan oma ren ain an lo ra du box ya zinga kan lowa tlaya chuanin lo tura lo om le to mai a tin an thang lian zunga kan mu lo karin tam tak chu an lo changman le thin ani chuwang chuanin
นี่ตินอันง่ายนี่เบลอยจำนะฮีนี่กลุ่มไอ้กันติดสร้างโรกะติดส่วนอันจำเท่าเจละติที่เงี้ยที่เราปอกก็เชลเราให้บางชุกเกี่ยมันเช่นชุกก็เราเทเราว่ากัดยำเดียวว่าเลยลอนโดเราจวนนินกันละเทแล้วว่าจุงล้ำเราตัวจวนกับฟันูหมอกันป้ายหมอกับปุ่นเจละไงบอกสินี่ใช่เราตัวนี้นี่definitely กับปวดสวงเดลเลยใช่นะหัวนั่นเรากลที่เมนนั่นสัตย์บอกสิallergy เตอันเนี้ยนาราสุดไม่เห็นมาเจมินติปุยเราเสียเฮ้กันตรงมาตัวที่ลากันหุ่นต่อลุตุกะจะมาจวนหัวอินจูเฮ้ยอังกฤษกัน harvest โดนนั่นนี่ฟังมาพอฮีอาราดูไม่ยาสิเซนเราเขามันนี่ริงวัดไม่ดีแต่ตาเฮียนินบุลเงี้ยยับกุ้งปนิเจ้าว่าออกมาสุดที่จอนินอันระเร่งไม่ยาฟังมาพอฮีหลากถวยยันอันเราระเซลนี่ที่ฮีก็ใช่เจียงมาเลียนตะกาด่าจวนินอันรักค่ะกินไม่ยาเตะอุลายาฟังมาค่ะเราหล่อจงตัวเรานี่จวนอันเราระเจละนี่อันเราทำเด็ดตัวเล่ไม่ใช่ไปเจอเชอรี่ตัวไม่โตพอให้กันลากง่ายนี่กันดูดำลายจวนตัวนักหวนจงฮีมิโซรามาหวนในป่าง่ายอันอันทัวร์และจังค่าเชียงเบกินอันทัวร์มุนอันนี้เดือบเบระกันดูโบราณมากุมขตะคานกันไปเรสเบทีมินเสียมสักเรสเบทีอัดเละอัดโลนะวินาชวนกันละโซ่ทุกครั้งอันนี้เราจุดตัวนาชวนกระสุยรีลงไม่ยังมินจงที่จุกันหันละโซ่ไงบ่อินจุฉันน้ำเต้นวันในดอนแหละไหมตุยดอนตุกกันนูหวานเสียมกระชุนจะมานี่ตินเฮียนกันละไงว่องเทรนนี่ทางปาร์มวยเนี่ยให้ไล่ส่งปนหน่วยทางวิกกันเนี่ยเฮ้ยสควอชเอามันนี่ฮีตะเฮียนครับให้ลำปังข้างลำปังอ่ะเฮียนให้กันหันละเลี้ยงให้จะสร้างแล้วมันมีกี่หลักไงก้นละหมาปอมสองพูดแต่พันยินละเนาะไอ้เจ็บไปเจ็บขี้ตะกี้กับตะบันผักเลยดูไอ้กันด่าสร้างหมามานี่ให้กระตานจวนบันพักเชื่อว่าแล้วนี่เราเฮ้ยกระ sunflower เฮ้ยอาเตียไล่คันที่ไหนเห็นนั่นบุ้งมาเสียอาทิตย์โดนน่ะบอกก็ยังมาเสียเฮ้ย
aban moi em anuam ve mai pangpar lo om hi we're gonna get bitter gourd right now. Wow, alian lutuk. At we don't kita te. Okay. Changkha lawila. Leta changkha bete. Sam trok hi kum khat chau helai hian kan ne ya ma se hi. Alo ra ve to. Okay, there's two of them. Kafanu anap tui na salutuk allergy na salutuk ain suit na salutuk sa kakhongai khop mai anap asu reng maya ma se kan zo pe there's two of them that are big. Yeah, the one you were touching definitely. Changkha po an ra chana amai ro chu kum dang ain an thalo cha ta ton kum chu hei an ra hi te kat meya ante bite ania lutuk. Wow, oh Wow. There's another one bite danga kuta pat right next to it right here. Oh yeah bite. That's a lot. And hakin na to po kan dai to alone ni. It's small but it's getting there. All right. And there's more. That one, this one. Down there. On the curly. Ano tam ve to viao mai he lo bom. Na se ne na zam na kan siam man ya. There's one more. There. Okay. Yang kan lo ve ni hi. Kan ka da po leng to lo ni hi. So heavy. Yeah, Mom, just leave it. Hey. Aleng tho to lo ni hi hey. Ta hian lo tu lom chewa bite bin khala tam lu tu ka chu wang chuan ni hey kamai te hi an lo lian ve to lu tu ka hey ka achang kan sek thina hey ta hian ente hani hey mai te lo ra ve hey hi chu ya khoi this one I'm saving it for later hey chu kala lari lawang kai hi nakina kati enge ni amu lak thei don huna kati an he adang polo amang so ta son kan le ve lang hey kan lo ting hle mai vo in chu kan la hem boka he kan lo ting khop mai kan pa in sauce ten sia manga chen chu kan free sang chu cucumber po kan lo chu mai hei sang kha te po
hết tiếng hi tầm bốc á cút cút lo mà nè cucumber po hi som về chút nín cái gì I think about 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 som pat ni về hi cucumber po ole hết cái dòng hi với nó cắn lọ tu nia các channel te in lâu en dễ là vàng in kalom em thank you so much and God bless.